hai menaze tingchoma I zaiklum yawang ramene na mai ntokyo huzing kaizim ngew tingkom changna jeng kaize sruk ba mai tingchwa kidere insa paulia ke radle North State Arunachal Pradesh gen znai ntokyo huzing kaizim dai sumaya tingruinchi sangzarui the sei loza hadui dik sangza dike bzigena na ka asam ge du ting sangza la leze ka chudule chpozigena asam ga government na agencies malay ne za kan ting bge kain dele za ka chudule zanznai Arunachal Pradesh ge tingruinchi sangzarui bzigena Assam district chamcham demazi Lakimpur Biswanath jana Sonitpur district du na mailuta thangba haje kya jaikana lungya dui diza dui gu level bam batak za to sang rahangya no maile jaga chodele pose gena ting to rahangena zai kaklebe wang bege pizening ting yorahang SDRF NDRF zane magda mebo emergency response teams message po bamra mege kindly jaga chodele zai Arunachal Pradesh ge znai sumai ge tingruinchi sang za rui bigena Hamay may disay loza ingeo kirame hadui diza dikyo begene mina hangmingyo me wangay magza peulakza takadi babam cita diza nakapanuiza kapebeta rescue operations teutaza lalaiza kachoduli chiran magza tingruinchi sangza rui begene ingeo ki hadui dikyo za ingeo ki hiaza ingeo ki kunga bamme zemana me bambiki kalakzdu kreuza disa diagumza hadui nate tati dalaiza kacholi Zaina Manipur Kangpokpi district get atibak pekyu zikreuza ka chumai tadau hazan mugu pastors me mina hang chumza chone de charmi ka chube ka kamet beza naka National Investigation Agency NIA mina peza peza kameda rahangya teindli zakachuli zai tadau hazan mugu pastors me mina hang chumza kapchet bamai gya Manipur police pai mina first information report FIR ze register te luza investigation luza bamdli chulus lu peza NIA mina aiza investigation Teodarahang Union Ministry of Home Affairs MHA ne rangai be bizigene NIA ne case re-register Teodai zakachudli investigation lu rahangene Zaina Nagaland State Labor Department ne Nagaland ge hachai ki ge mama zomra me registration te rahangya kanang mai nu renew te de rahangya kanang mai ka chimra meza online ge na te chil rahang lat kai de leja ka chudle poligum za labor.nagaland.gov.in ge na renew za na registration za te dile za ka chuli zana na ka online ge na application submit te rahangya telegan di bachai sui za physical za na manual ge na application submit te baza ta tagu de leja ka chudle pose ge na online system za district labor offices ramge ngogule Zakachudali. Zaina Nagaland Chief Minister Nefiru Nebugu Deputy Sangna Yantungo Peton Banai Tier Ziliang Zanguluza Indiaramgu Union Home Minister Amit Sazenznai Nchekyu Huzi Inkaizimdai Sumaiga Ngau Hatau Zango Kampo Delay Zakachudele Zaitiga Punikaga Sam Kahaki Delay Zatuli Security Development and Interstate Relation to the Ramiga Zamanipur Tamenglong district tingrinchi sangze rui bzigena Imphal banai zirbam kak tet ka halak ba gari impuki himdi National Highway 37 tension dize gari remeten rui chilak zela leje ka chudli bsuite met district authorities ne sa ze zigari impuki tension di ba tle miwong rahangya haze kana ka chuma nang godle je ka chudli zigari impuki tension di ze gari remeten rui chilak di bzigena gari gdi di ba zana gari ka chamcham bramaza paka ka ga so zela leje ka chudli ten do chilak tiza Zana Manipur Kangla Tungbige Nagame Kolome Minahangket Bizi Sangar Chawangne Saza Manipur ge Kukimgu Hanam Kya Spy Mena Naga Liang Mai Me Minahang Srogmeze Dechin Dibe Tedegene Samram Kanzebe Zana Pling Tate Wongbe Justice Perhange Kiza Dimanteza Total Shutdown to Beza Let Kaida in Delay Achulish du Justice Samram Kanzebe Benai Pling Tate Wongbe Ngomak Tanage Gari Impuki Tunamza Tundo Tazabam Zakachudli Zasali. Zana police men nimten di menaga me mina hangming meze mped maktane
zana mina hang sruk naga lyang mai meze ku kim gu hanam kya spai mene de chandi meze justice ngoma ta na kangla tongbi area geze total shutdown to rahangya kamkeu gai kakadai dele jaga chudule chpoligum ze ku kim ze nagam gu areas geze wang rahangya zai tenri rahangya peramale zai penuize tunam dule jaga chudule jasali Zainaga liang mai me hapui mra meze kukim gu hanam kya spai mene poijun jamana me teugai ze chaiba guibe ze puni hangya sia ze nraza ZNIMS reheuki ge treatment lute ze bam da ge manipur gu ex chief minister N Biren Singh ne du kyawang gai dele ze ka choli zan N Biren Singh ne sa ze chige naga me hapui me kahrebe zan hren dote ze bam ngolu se pelung sia sang dele zai puni kahrebe tak pigai lu ze puni imak ta ne sabda nga za bamgule iza ka chudule za chudule za chiga manipur government ne do chi hapui mra madaga peiza puni kahare bege pizen ning tingge za sabgule iza ka chudule za sali Zana External Affairs Ministry ne znai sumai ge saza passport je tebei gu lesi document lei citizenship gu lesi saki changba document maklei za ka chudule za sali Aigena na mai inchokyu huzin kaise mingeuting kum chana zeng kaise suru ba mai ting chua kedere insa paulia bizza loiga radlei pegai zain kingai nimlei nize todlei hai manaza klum